Ne. Da šutite. I bam. Čovječe. Side ovo. Misije. Sam malo, ne mogu, igram igricu. Igram igricu. Dobro. Ja ne kužim, ne razumijem engleski, pa ne znam šta da trebam napraviti. Što? Nemam pojma, mama. Wow. Pa moraš možda upao. Pogledaj. Ne kužim. Dobro. Ja ne dobro. Što? Ode pare. Uf. Ajde da te vidim koliko si pametno, stvarno sam izvukla. Sad će raditi u glavu, yes! Čovječe, fuj, a to igraš. Neku čudnu, bojitu jezivu igricu. Daću 5 zvijezdica, ajde. Aj, neću sad. Ok, ovo je stvarno. Dobro, ajde.
Dajte, molim vas, koliko ću novaca potrošiti? Čovjek. Šta to znači? Ja ovo ne razumijem. Ne kužim šta treba. Jesam, pogodila sam to što trebam. Prvo sam mislila policajca, onda sam vidjela da je policajac, u stvari sam shvatila i eto. Wow. Ne zanima uopće. A viš kako si kulturni. Baš im hvala. I nastavljaju vrijeđat. I ne znaju poslije nekog problema nečega prevazije, će nastavljaju vrijeđat. Jedno i drugo. Eto. Još jednom reknu ja. Sutra će ići kući. Jesi dobro? Jesi dobro? Ja sam. Hajde. Bam. Huliganstvo. Huliganstvo, huliganstvo. Učitala sam. Sad ću čitat. Hajde. Bu. Vamos a Ček, šta? Mission failed. Sad kužim. Ti tu ubijaš nekog? Da. Mission failed.
O čovječe, ozbiljno. Zašto Pa mislim? ne kužim šta treba. Biti nekog drugog čovjeka. Znam, a moraš imaš točno određeno što trebaš. Roger that. Oh! Ne mogu. Armija dronera, pa svi trče, šta? Mission failed. Njega si treba. A dok ja shvatim. Roger that. Crveno. Gdje ti vidiš tu šta je? Pa sve od prvog. Ne znam. Tok. U njega. Jej. O, bo je bolest. Čovječe. Ovo žicio šta moram reći. Kaže još ima dobru pušku. Pa, vidi ovo vidjeti. Mnogo. Pa dok ti shvatiš koju trebaš. Pa da trebaš shvatiti što treba. Bomba je stavljena u banku. Što moraš ubiti ono kog A istavi. joj, ovo je prestrašno. Ne znam ja ovo. Što je banka uopće? Ne znam. Što nisu mogli reći bank, napisat bank. Tako. Ja ovo ne znam. Mission failed. Baš ja to znam. Pa treba da bar imaš da zna da možeš vidjeti. Ko to ide od tako, Petra? Da, baš imam novaca za to. To možda bolje. To je isto, ono. Kill the guy with the smartphone. Ozbiljno. Jel on ima telefon u ruci? Mislim da ima. Mission failed. O, ozbiljno. Ti tvoja misija. Misija failed. Ti tvoja misija. Roger that. Da, koliko ljudi tu ima, ja se trebam gledati ko ima. Da, ima Svako mobitel. ima, pa ima svako nešto u ruci. Ona ima mobitel. Koliko mi se činilo. A ima skoro svako nešto. Evo ga. Aktivirat ću ga. Yes! Jaj, čovječe. Koliko ti treba da shvatiš ovo. Imam osjećaj ko da sam ovo zapravila, zato jer treba ti da skužiš. Ovo je malo jezivo, iskreno po meni je jezivo.
treba. Spašavamo dan u virtualnom. Red alert, kill the guy with the red. A šta je briefcase? Case, ključevi. Ne, nije to nešto crveno. To su on, to je crveno. Yes, znamo se. Šta je on? Ma nemam pojma, nisam još čitala. Je, vidio ovo. Evo, 5, nice. I sad imaš sve ove. Zakon, ha. Gdje Petar pa baš si pušku? Uf. Green backpack, a da ja, ovo je čudno, ovo je jezivo. Evo će me plašiti ubrzo. Maš. Zašto se trebam plašiti? Daj, dobro. Reši misiju. Pasala si puno puta virtualni svijet. Ajde. Kill the hide and insane. Molim. Green backpack. Da. Roger that. Mission failed. Imaju zelenu torbu. Šta? Joj. Ja ne razumijem engleski. Moram spasiti tog čovjeka, valjda, nemam pojma. Teško mi je, što se malo glupa, ja razumijem. Roger that. Moram njega, ja ne spasiti. A ne, ubij ga. Gdje je? Tu je zelen. Pa da. To je taj pucaj. Moj pištolj. Nije umro. Čovječe, jedva. Kao, spasi čovjeka u zelenom ruksaku, ja ga ubijem. Razumijem engleski. Ja sam ja kriv. Šuti. Hajde, upgradeaj ovo. Ajde, ramo. Se nam uvijek igra. A tu trebam nadograditi ovo sve. Ovo. Evo, idemo. Ovo je jezivo. Do mama. Ček, šta? Vodi taksi. Joj, ne, kužim, ovo je jezivo. Meni ludu. Što da taksi driver? Taksi super jezivo. Pucaj. Znam ja hoću pucat, mora biti točno. Kakvi vrištoju. Daj sad se ne čuje, kako mi je to čudno. I to me podsjeća ono zločinačka, onaj čudni taksi, depici pre. Šta? Ajde da vidim šta je. Sjećam se ko onaj, ne znam. Sigurno. Ovo ne mogu.
Ovo je bilo prebrutalno, ovo sve što smo radili, to je tako jezivo i brutalno. Ne crazy tako. To je tako brutalno Ne, to je čudno. jezivo. Eliminating this. We have only... I ne! Zašto? Šta? Roger that. Šta sad treba? Gdje su? Samo malo. Evo, ovo je zadnja žrtva. U guzicu! I to je bilo to od ove misije. Nadam se da mi se ovo sviđa i da ovo jezivo. Pa, Bakić, to je to za ovu večer. Da, puta. Ćao svima.